Asır namazı. Asır namazı 4 reket parzdan turat. Niyet kıldım asır namazının 4 reket parzın kalsa Allah'ım üçün okuğa, жүзімді kıblaga burdum dep niyet menen başlayбыз. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıradel müstakim. Sıradellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. Subhane rabbiyel azim, Subhane rabbiyel azim, Subhane rabbiyel azim. Semiallahu limen hamideh. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıradel müstakim. Sıradellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. İzâ câe nasrullahi vel feth. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel azim, Subhane rabbiyel azim, Subhane rabbiyel azim. Semiallahu limen hamideh. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıradel müstakim. Sıradellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel azim, Subhane rabbiyel azim, Subhane rabbiyel azim. Semiallahu limen hamideh. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la, Subhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Асыр намазын окуп бүткөн соң алаканды жайып чын жүрөгүбүз менен дуа кылабыз ар кимибиз муктаждыгыбызга жараша. Анткени Аллахым дуаларды кабыл кылуучу зат.